Sanibonani babukeli nabathandi bayi-WTV uyo Professor CM Likhuleni ngithi inyanga munyanga ukuthi kodwa inyanga yokuthithusisa inyanga yokuphashisha ngondo ithambile nyoka lihlaba umzondayo khuluma zabantu siyakhulumisa ngaba sikhulumisa ngasikhulumi kanje ngithi uzozonda uzuthande hayi amahlathi aphelile akusekho ukucasha hey iqiniso namanga sekuyabonakala manje ukuthi ubani onayo nobani ongekho sekuyabonakala injalo le ndaba ngithi bafowethu ngihlezi esigodlweni sami la enkangale 821 section D hey abadoda ngidlumuthi wathi omunye eProf Likhuleni sibonile abantu benzani kanti wena wenza ngani ngathi mina bafowethu ngenza ngento engayishela ugogo nomkhulu abaningi bafisa ukungiqeda endleleni bahluleka ngisho nomndeni lento engathi mangiyithatha kwajika nomndeni kwathi nabanye bathwala babhaqa bafuna ukubhaqa ngami bathi hayi ngoba umuntu ophinde ipoko uLikhuleni sovela sithi yonke into eyenzakalayo uLikhuleni kanti no bakhohle into eyodwa ukuthi angizenze lento ngenziswa abantu amadala amathonga abafowethu ngaphiwa lento ngimncane kakhulu ngizange ngayinqaba abafowethu ufuna ukukhuluma nje mina namhla kahle ngithi abafowethu ukuthwala kukhona ngisabuyelela ephuzini lami lokuthi nje uyabona lo mfazi engihamba naye lo umfazi wamabele uyambona nje uyamunyisa ethe ngaphansi abe inyoka athi omunye mina inyoka njani ngiyakhuluma nenye indoda yathi Prof ngathi yathi uyabona lento unayo ngathi unamanga ngathi unayo impela uyabona nje le nduku yakho iyaphila ngempela ngithethe ngihamba yabona nje le ishaye ngelaphe liyelo inamehlayo iyabona nale nyoka yayo inamehlayo iyabona ishine straight back shaye iphondo ya umfazi mongayilandelela mangakhakhela nje nayo uyabona ukuthi no umfazi inenwele zimilile la lenwele ziyakhe ubani unyanga muni ngiyakha izinto zinye zibe possible kuwe singeke sikwazi kuba possible ngoba ngaphiwa ubani ngaphiwa udabula amanzi lomsebenzi abafowethu unyanga uyazalelwa awuvela uvuka ekseni bese uyinyanga unyanga budzinga uunderstand unyanga budzinga indodza ezohlala kubo ijule ithule thidu yabona masengidlumuthi kuswaba indodza kuswaba emthakathi athi omunye ya kanti wena Professor ukholwa njani ngoba uyinyanga ngala uyakholwa namhla ufuna ukuhlukanisa lokho ukukholwa ngikholwa kuNkulunkulu angikholwa kuJesu ngengasho ngelinye ilanga ngathi mina ngikholwa kuNkulunkulu odale izulu nomhlaba lo yenza ilanga liphume kuthiwa kusele sekunye lo yenza ilanga lishone kuthiwa intambama lo yenze ukuthi kube nobusuku la sikhathala khona silale sivuke ekseni siye khona ngikholela kulowo muntu angimazi uJesu kodwa ngiyamazi ubaba wami ongizalayo ngiyamazi uma ongizalayo mangifuna izinto ngiyathru kubo ngoba noma ngisesemncane ngithi mama anginasitathula baba anginasitathula bebasithenga nanyalo sengikwazi ukuthi bangasekho ngiyaya ngiyokhuluma nabo mina endlini zabo ngibalande futhi mabeke la msamo ngikhulume nabo ukuthi egogo ngihlushwa indlala ngihlushwa isimo lesinje ngihlushwa nakulo into bathi yenda tingendeki uyabona kunabantu abathola imisebenzi manje ngamandla yalamakhosi yasekhaya that's why ngithi mina ngokwami uNkulunkulu ngoba ngifana nomfanekiso kaNkulunkulu uthe yena usenze ngomfanekiso wakhe so umuntu azothe mina ngiyamsaba uNkulunkulu mina nguNkulunkulu ngokwami uNkulunkulu ubaba wami osephezulu ngiyamazi uma ngikhuluma naye uyangiphendula so nawe osalahlekela ukuthi hey madlozi madimoni nikhohle ukuthi uAbraham akanazi kufana nomuntu omemeza athi uNkulunkulu kaEzekiel uyamazi Ezekiel noma umemeza akakwazi ayothi omunye ngiyamemeza uNkulunkulu kabani kaMichael uyamazi Michael wena ngiyamemeza uNkulunkulu kaDavid wambona pho uDavid ngoba uDavid bafowethu kufuna sikwazi lokho waba inkosi yasemhlabeni washona ayinkosi mawulandelela ubukhosi bakhe abuzange babalula baqhekwa waza wayobulala inkitsi uGoliath kwaba kabi nje
yonke into uyithatha ngokuyilwela mase ulandela umlando wakwaZulu uShaka washaya naye ukuthi azoba inkosi kwakumele abulala abanye abantu. So yonke into kufuna uyilwele uthi mase uyithethe into kube nabantu abakulwisayo bakulwisela lento ngoba nabo bebayidinga bayifisa. So okwami ukuthi namhlala ku WTV izinto kumele nizazi zangoma ukunikeza abantu into engiyona yona, ukunikeza abantu into abayokuphila ngayo, ukunikeza abantu umuntu owaziyo ukuthi lo muntu omnikezayo lo uyomsiza lo muntu dala ukuthi uthatha umuthi umnike ungasiwuwo. Futhi umuntu mathi prof lento eyangihlula noma lento angifuni ungaforced ithathe uyikhansele acabanga ukuthi isiphi isipoko angasithatha esikwazi ukumsiza ngoba sikhumbule ukuthenini kukhona abantu iphakamiso zibophila ngazo kanti kukhona abanye vele abafuna inyoka straight ubagaqeke yona emzimbeni baguquke babe inyoka nasenyaweni bakhuphuke naye benhloko abe half inyoka half umuntu aphile kanjalo. Kanti kude uyamkala ngale ithwalenyana ezincane zangalungi kanti kufuneka lezithwale ezithe kujula njengamanye amadoda. So injalo bafowethu ungalahli ithemba seseduzane ukuthi uphumelele. Ngithi nguprofessor CM Lukhuleni ngisaphila silong nabantwana uNkulunkulu asangipha sasekhona nje umntwana wami entombazana wesifazane ngizombona naye ngelinye ilanga ngisampheka ngisathi kumpheka nethi ivila nyana mana ngisalipheka ukuthi lithi kuvuka lihlahlambe. Ngisho njalo ngithi mina umuthi ngiyophila ngawo until I die and umuthi ngeke uyekise umuntu and ngeke umuntu angitshela ukuthi ubunyanga bami ubuthakathi and umuntu ngeke azangungulathi ya lento uyenzayo akusiyo. Mina ngifuna ukukutshela angifihleli mawubona ukuthi ngiyathakatha phuma empilweni yami hamba sale labo bona ukuthi angithakathi ngiyaphilisa. That's why nasekukholweni anginenge umuntu othi yena uJesu inkosi yomsindisi empilweni yakhe kwakhe. Mara monganaka abantu abathi Jesu bahamba ngeenyawo abana nesikorokoro. Is either maybe bahamba ngekorokoro mahamba thuya enhlangano ubrika lapha bathi ngubhebhetali sesiyabila ngoba uloku bithi uJesu angamathi Jesu vela ngakaza kwenele lutho. But umuntu othi yena ubiza bakibo afane nami ngiyobona mina nginemoto bafuthu nje namhla ngofuna ubashise azishude zonke nizibone ukuthi nginazo imoto ngisaya nale kulendlu yami enkulu le eParliament elikhulu ngoba abantu basitshe ukuthi ngihlala la enkangala likhala lami lokuqala kuneParliament la ngigweba khona amaqala ngifike ngihlale bese ngiya endlini ephezulu. Uyabona mangithi mina angilali phansi bafethu ngilala phezulu half away ezulwini. So ngishobona ukuthi bafethu nawe ungalala half away ezulwini la khona kwenda khona yonke into yakho efunayo. Dlala umuthi ekela kungula umuntu athi Jesus who's Jesus? Jesus ube khona for a purpose yakhe nami ngikhona la emhlabeni for my own purpose so that when I die ngishiya igama labantu lakalikhuleni. My father was there waphila wabusa wathi makufika isikhathi wahamba mara kusasa lokasathiwa yo indaba ezithu likhuleni enkanga April engodini mawungena nje basathi genukile umkhulu wami amsaba noma afile but ukuthi angavuka bashaya kanti no so wasiphumulele ngokusho njalo ngithi salute. Let's continue to eat medicine, African medicine, so that sikwazi ukuphila. Nda